Evo da kažem, ideja tima je bila da dođemo u Poznan, da potvrdimo poziciju broj 3 u FIA Central European Zone. I tako su 3 srpska predstavnika ostala na poziciji 1, poziciji broj 2, poziciji broj 3 na čelu sa Mikicom Vesnić. Naravno, to je i najrealnije tako. Staza Poznan, lepa, iskušenje malo je pouska negde. Za mene koji nikad nisam bio ovde je onako teško se uklopiti u odnosu na njine domaće vozače, pogotovo Jakub koji je moj kolega i kompetitor od cele sezone u Asset Cupu. Dokazano je da je i on brži ovde makar 2-3 sekunde od mene, koliko ja poznajem stazu, obično sam brži od njega, da kažem. Što se tiče Asset Cupa, potvrdio sam poziciju broj 1 u češkom šampionatu, Asset V4 Cup. Na poziciji broj 2 je naš prijatelj Jakub Mišomirski. Takođe tu je i Zoran Kastratković koji je na poziciji broj 3, s tim što nije imao malo sreće sa tim autom, verovatno bi se bolje tretirao i on da ga je auto poslužio. Sad idemo jedan dug odmor, zima. Također ćemo imati jedan lepu večeru sa svim predstavnicima iz Asset Cupa i iz CEZ šampionata u novembru. Tako da sezona će se, tako reći, u tom trenutku završiti za ovu godinu. Čekamo da vidimo šta će biti sljedeće godine u odnosu na pravila, klase, šta ćemo voziti, koje automobile, šta ćemo raditi sa motorom, jer definitivno motor u autu koji ja imam je na izdisaju i to se vidi iz trke u trku.